Gaki amaberera agendere tukobaga kuruterwa anene chinga chirichia abakabeire abarai bense ya Kenya kubwatekana no ogotakana ebango bono nigo oyo kabeire omo first lady omutangani wense ya Kenya oyo korunganere Mama Ngina Kenyatta agosereirie serikali irege tambukiro na konia enibo yabo kubwatekana bono asikali batebire nga engeyo yayeteri gwakana anene ebango gochia ase ense ya Kenya nigo Mama Ngina yakwana litkulia rero asenseme mpeketoni ase ara okuigurwa we kanisa eyemo asenseme hiyo. Unatakiwa kulipa, lazima hiyo vitu yako itashukuliwa, itauzwa, si ndio? Hiyo sheria ya serikali. Kwa hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi, hiyo iko, hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini hivi na vile, na hiyo sio kweli, na watu wanajua hawasemi kweli, wanataka tu kusema ndio wasikike, ati wanataja majina na makambu.